Pemerintah keabtian Yagayang Kewentenan Pangan, sani pinaka pangupaya nampanin potensi wesanan lanina. Sani katarkayang oleh BMKG Pacang Lintangin Indonesia, ring penguntat warsa kali tali selikur. Kahanan inucap kaabtiang oleh Center of Reform on Economic Core Indonesia. Economic Core Indonesia Yusuf Rendi Manilet sekadi sani kauda ring kantor berita antara. Mapengabti majang pemerintah nabdabin penampian wesanan inucap saking baga penyiagaian pangan, ring kawintanan lanina, intensitas hujan, kekantanang sayan ngagengang, Yusuf mausang sase kaon lanina sani merupa saba es, saba deres miwakila tatit sa taler angin barat, sani potensi mawasana pemocalan panen. Panen sani memocol ketah memargi ring komoditas pangan, mineka di pedes, miwa bawang. Puni kemawinan Yusuf nugasang kebijakan pini becik, patut kedap-dapin ngawit mangkin, minekadi pemetaan produksi dalam negeri, anut ring konsumsi dalam negeri. Asa puni ketaler dani nugasang indik alur distribusi, taler patut keselehin sani perkanti sareng wawidangan sani pacang keniwasanan pini kaon saking lanina. Kewintanan alur distribusinya nih, muatang pidap-dap skenario distribusi untuk selanturnya nih. Dani taler ngilingang yening lanina puniki pacang medue potensi ngemelang harga komoditas, rumasuk ring pedes miwah mekata pangan sanilianan. Penincapan potensi inucap, jantan nyokong inflasi umum, mejantan pemerintah muatang kompetensi untuk ngicen wantuan sosial majeng krama. Sekadi koningin Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, nyobiang indik kahanan El Nino Southern Oscillation enso munggu ring kahanan netral, sane sideng limbak dados lanina ring penguntat warsa kali tali selikur. Indonesia patut waspada ring sase kaon minekadi saba es, saba deres miwakila tatit, angin barat tatkala nyanggre masa peralihan saking sase panas nuju sase saba. Bali pos nguningayang.